Imaamu bwatukalakata ino nze nenkowa nsobola ofuluma mu muswala? Besebo imaamu akobwaku bukobwe bile bye twakobye kubanga mubimu ku bintu ebibye ino ni imaamu okusaaza abantu nga anuhu karihun nga bamutamwa nebitamwa imaamu mpisadde nebyo okusoma ebyo ebiwanvu byetukobye nti mumpisa edegeresebwa imaamu alina okukola ki kubanga bawabira ku baswahaba omu ku baswahaba yali nabbi ati ono atubitiriire ku nabbi yamweta amukoba ati oli kwenda kuba fitina eri abantu idukira nti bwoli kusaaza mulimu abakaire mulimu abebyetaago mulimu abalwaire mulimu sokerola ki kendeeza kati yabanga atuwaire embeera imaamu okutambulira empisa imaamu dateekwa okutambuliramu nga tuli ali kutusaaza ateekwa okutegeera baali kusaaza bali batya alube kuwanvu ya kingiino ajje n'emitendera swala enungi ey'okuwanvuya ni salatul fajiri kubanga muba mulina ki endasi mwakasituka eyo ni wawanvuya aye era essuula diriwo yasomanga wal fajiri musabahati ediri awo empanvuwanvu nga da aya 12 da aya 2 nga taswisa aya 2 atyo kiregerekeike so kati awo kuncho abakalakata kikoweraku kubanga mwakakola ki ajanga afunza mpola mpola nidi neibiri tufunza mu mbeera nti yali kusoma twena tuli kusoma tutaweesa byayifwe nga yakakola ki akaja mu maiso okutuuka okulabankanizibwa kitegerekeike kakati dire tuoyambibwaku okuba nga oli kuwuliriza edolwatu oyambibwako oba oli kukola ki oli kuwuliriza magharibi tuba tunafuibwe n'emirimu gyaife yona ebeki nimpi ni isha ebenga ki nimpi otakalakata yewali saaziza kufajiri nojikuba kuki kuisha awo wona okulabankana kuliwo muntu akoye alekeraawo okukola ki okuwuliriza n'ekindi asobola okulabankanizibwa olw'okuba ebiri kusomebwa tabiidi kino kyo kyaife ng'abawalimu nti ono alingirire imaamu alingirire levo y'abantu be baali kusaaza bali batya mu bye bagemayo ekiweraku nti bw'anaajja yagiire basobola okutambula naye kubanga waliwo okwerabira niyeerabira ng'ezira n'asobola kukola ki kumwidukiza oba otawaanire bwerero okujja yokoze eki yogiire wallahu alam so alingirire level y'abantu bali kusaaza mu kutegeera yali kujja ekyokubiri yekakase gyagire ntajja kudaliima kugwa kubula kubanga eno enuma tuzira yajja kukola ki kumutoolayo kumwidukiza so wajja yekakaseewo ife tukola gwa kuwuliriza n'eddoboozi irungi engeri gyali weeweeseemu lwako bati oyo musomi mulungi buti yako yina najja tulowooza nga tukyali ng'ekituufu ali kukola ki ali kubula wallahu alam so tuba twetaaga ategeere ekyo bwakitegeera ate nga kimukakata ku kusomesa ki bantu abo kulaani bagitegeere.